Malapit lang pala sa inyo itong ano, no? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Kanang pasiplat mo dir nga nagdalan kami. Pasay que besaran, le con so skiri, 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 skiri. Take the ribbon from your hand, shake it loose and let it fall. Playing soft upon my skin. Kasi baka malilo pa tayo doon. Take the ribbon from your hand, shake it loose and let it fall. Playing soft upon my skin. Punta tayo dito. Hanggang baba lang ito. Ha? Baba lang. May entrance sa taas. Oo. Ticket. Magkano ang entrance? You're just so beautiful. Oh, it depends on the day. The ticket. No inside. Maybe inside. Go after there. Only down free. Yeah. But when you go, There's the restaurant inside or what? I'll see you. You have Wi-Fi? Kanang pasiplat mo dir nga nagdalan kami. The Japanese zaman Russia kana Alhana Center se ay Russia diyor Tepidoma. Take the ribbon from your hand, shake it loose and let it fall. Playing soft upon my skin. You're just so beautiful. Pasay que besaran, le con so skiri, 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 skiri.
Nandito na naman kami sa Alhana Center. Mainit ka? Pagod. May load ka? Lika na. Punta tayo doon para makapag-ano tayo doon sa... Ah? Yung... Dito tayo. Oh, maganda kami. Maganda yung Buy one, get one. Trabaho naman tayo dyan, matagal. Vlog kemarin.